nyemerera tuganire kuri iyi ngingo. N'abirabura b'Abanyamerika bagaruka muri Afurika gushakisha no gutura kuri uyu mugabane w'abasekuru babo no gutanga umusanzu mu iterambere ry'ibihugu byabo bakomokamo. Kugaruka gutura kuri bamwe muri bo bituma bashaka kurushaho kumenya imizi yabo. Ibyo bihera kenshi ku gupima uturemangingo twabo. Ati gute none? Atewe akanyabugabo no guhamagara ku wahoze ari perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo wasabye Abanyafurika ba mu mahanga gusura iki gihugu. Adayeze Naja Njoku wahoze mu ngabo za Amerika yahise asingira ayo mahirwe yihuse cyane. Aragira ati, nifuzaga kumenya inkomoko yanjye, maze kubona ibisubizo bya DNA cyangwa se DNA, nahise niyemeza kujya muri Afurika vuba na bwangu. Nabanje gukora ubushakashatsi bwimbitse mbere yo kwerekeza muri Cameroon. Nafashe urugendo muri 2010 nuko dutangiye. Uyu mugore avuga ko ibyo byari nko gusubira mu rugo, kandi ko yari yizeye ko umuhungu we wari ufite ibyumweru 6 yajyanye muri Cameroon ariho azatangira ubuzima bwiza. Yagize ati, nakiriwe neza bidasanzwe. Umuryango wanjye mushya wanshinze gushaka abandi duhuje ibisekuru no kubagarura imuhira. Naja yafashe urugendo afatanyije na Roots to Glory, ishyirahamwe rikorera muri leta ya Maryland muri Amerika rifasha abirabura by'umwihariko abakomoka ku bacakara kumenya bene wabo naho bakomoka muri Afurika. Yagize ati, byamfashe imyaka 7 kugira ngo mbone babyara banjye, none ubu mfite imyaka 30. Bambwiye amateka y'imiryango yabo. Ngewe mfite imizi mu ba Ibo, Peru n'Abayoruba. Nabonye kimwe mu byaburaga mu mateka y'ubuzima bwanjye. Ababyeyi banjye bashya bampamagara buri cyumweru ngo bamenye amakuru yanjye. Bampa icyanga nyacyo cy'umuryango. Tutarakomeza ariko, imera nkubwire ko ngende kwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe, aho tugiye kuba tubana muri iki kiganiro. Hano turi kuri Kwizera Rwanda Official. Bahaye ikaze. Dr. Obadere Kambona yagiye gutura muri Ghana muri 2008 kandi ntabwo yigeze yicuza. Uyu munyamerika yavuye muri Amerika nyuma yo gukorerwa igikorwa cy'ivanguramoko agikorewe n'abapolisi. Kambona yatewe muri yombi maze akirirwa urubanza muri Chicago aho yabaga, nyuma yo gushinjwa gufatana imbunda irimo amasasu munsi y'intebe y'imodoka ye no gushaka kurasa atwaye. Mu by'ukuri rero ubwe avuga ko yari afite iyo mbunda koko mu modoka ye atayifitiye uburenganzira. Iyi mbunda yayikoreshaga mu kurinda aho yakoreraga cyangwa se camping. Nyuma yo kugirwa umwere n'urukiko, Dr. Kambona n'umuryango we bahise bimukira i Accra muri Ghana bahunze kugirirwa nabi n'abapolisi n'urundi rugomo rushingiye ku ivanguramoko muri Amerika nk'uko akomeza bivuga. Kambona yibuka uburyo icyo gihe yarahiriye ko atazongera kuba muri Amerika, igihugu nyine yanavukiyemo. Yagize ati, sinzongera kuba ahantu abapolisi n'abacamanza b'abazungu bamunzwe na ruswa bambuza kubana n'umuryango wanjye, umugore wanjye n'abana banjye. Kambona rero ubu arubatse kandi ameze neza. Anavuga ko abayeho ubuzima bwisanzuye, ikintu avuga ko atari kugirira muri Amerika. Kuva rero mu mwaka wa 2012 Roots to Glory yashingwa, iri shyirahamwe rimaze kwakira abantu amagana bagiye mu bihugu byabo muri Afurika y'Iburengerazuba no hagati gusubira ku nkomoko yabo. Iryo shyirahamwe rifasha abirabura b'Abanyamerika by'umwihariko abakomoka ku bacakara bajyanywe bunyago muri Amerika kumenya no guhura n'imiryango yabo iba muri Afurika. Ada Anago Brown washinze iri shyirahamwe yabwiye BBC ati, natangiye Roots to Glory kuko nari nzi ko abantu bashaka kumenya aho bakomoka nyuma yo gukora ibipimo bya ADN. Ngiye nkomoka muri Cameroon kandi nakuriye muri Amerika kuva ndi umwana. Igihe cyose nakunze umuco, by'umwihariko umuco wa Afurika. Numva ndi mu mayira abiri y'umuco wa Afurika n'uwa Amerika, kandi numva neza iyo mico yombi. Rero byari bindimo gufasha abantu kumenya imizi yabo n'amateka kugira ngo bihuze n'umurage wabo biciye mu kazi dukuru uyu munsi. Ibyo dukora byose bigamije gufasha abantu kumenya abari bo. Ada Anago abona akazi Roots to Glory ikora ari nko gusana ibyangiritse mu myaka myinshi cyane ishize. Yagize ati, bifasha abantu kongera kubona inkomoko yabo, kandi ibyo biri mu gusana. Bifasha abantu nanone gusubirana amazina yabo, amazina bambuwe ubwo abasekuruza babo bamburwaga ayabo, nabyo ni ugusana.
Ada rero akomeza avuga ko bafasha abanyamerika no kumenya imico y'ibihugu bakomokamo irimo kwambara, guteka n'ibindi. Yagize ati ni ngombwa ko abantu bacu muri diaspora bamenya umugabane wa Afurika n'imico yawo. Ada avuga ko abanyamerika b'abirabura bifuza kubona imiryango yabo ibana nyabyo, yumvikana nta gukirana imanza kandi irangwa n'urukundo n'ikaze. Yagize ati mfite icyizere ko nidusubira ku mugabane twe nk'abanyafurika tuzaba dukomeye kandi dushoboye gutanga umusanzu mu guteza imbere Afurika yacu. Abantu barenga 8,000 babonye inkomoko yabo muri Afurika. Root to Glory ivuga ko biciye mu gupima ADN abirabura b'abanyamerika barenga 8,000 bamaze kubona inkomoko zabo mu bihugu bya Ghana, Benin, Nigeria, Liberia, Sierra Leone na Cameroon. Benshi bavuga ko ibyo babayeho ari nk'ibyishimo byo gutaha imuhira, gusobanukirwa umuco wawe no gukanguka kwa roho. Gupimwa ADN, ibisubizo bigasuzumwa ku bantu bo muri Afurika mu gushakisha inkomoko yabo, byongereye umubare w'abirabura bakomoka muri Afurika bashaka kumenya ibisekuru byabo, ibihugu bakomokamo na bene wabo bo kuri uyu mugabane. Kubera amategeko yayo, hari icyambu gikomeye cyakorerwagaho ubucuruzi bw'abacakara. Ghana ni intambwe y'ingenzi y'ababirabura bashaka inkomoko yabo muri Afurika. Hagati y'ikinyejana cya 16 na cya 18, abanyafurika 100,000 bagizwe abacakara, batishwaga ahantu nka Chateau de Limina, ahantu hanyuma hafugirwaga abacakara mbere yo kurizwa amato bakajyanwa muri Amerika ya ruguru n'iyepfo. Naho rero mu mwaka wa 2000 Ghana yabaye igihugu cya mbere muri Afurika cyemeje itegeko riha uburenganzira bwo gutura bihoraho ku bantu bakomoka muri Afurika. Nibura abirabura b'abanyamerika bagera ku 3,000 baje gutura muri Ghana kuva mu mwaka wa 2019 nyuma y'ubukangurambaga bwa leta ya Ghana bise umwaka wo gutaha. Uwo mwaka wari uhuriranye n'isabukuru y'imyaka 400 y'abanyafurika ba mbere bagizwe abacakara bageze i Jamestown muri Virginia muri Amerika nyine. Naho rero miliyoni 47 z'abanyafurika b'abirabura baba muri Amerika. Inyigo y'ikigo cy'ubushakashatsi cyo muri Amerika Pew Research Center yatangajwe muri 2023 ivuga ko muri 2021 umubare w'abirabura b'abanyamerika babaga muri Amerika nyine bari miliyoni 47,200. Gusa umubare w'urubyiruko rw'abirabura bakomeje gusura no gushaka inkomoko yabo ku butaka bw'abasokuru babo muri Afurika nawo ugenda wiyongera. Bifuza kumenya neza inkomoko y'abasekuru babo isigaye ubu. Ikigo cy'ubushakashatsi Trans-Atlantic Slave Trade Database kivuga ko abanyafurika bagera ku 388 bavanywe muri Afurika bakajya kugurishwa nk'abacakara hatandukanye muri Amerika y'epfo n'iya ruguru. Kugaruka kwa bamwe mu birabura b'abanyamerika muri Afurika ni igitekerezo cyongeye gukura mu myaka ya vuba aha. Hari impamvu nyinshi zituma bamwe barahisemo gusubira ku mugabane w'inkomoko yabo, zirimo kurambirwa ivangura rikorerwa abirabura muri Amerika. Benshi bavuga ko nubwo Amerika ari igihugu cy'uburumbuke, ivangura rikorerwa abirabura rikomeje, haba mu mibereho, mu kazi no mu butabera. Kugaruka muri Afurika bibafasha kubona ahantu bumva bafite umutekano n'agaciro, gushaka kongera kwiyunga n'inkomoko yabo. Abirabura benshi b'abanyamerika bakomoka ku bacakara bajyanywe ku gahato muri Amerika kuva mu kinyejana cya 16. Bamwe bumva bafite icyifuzo cyo gusubiraho inkomoko yabo iri kugira ngo bongere kwiyumva nk'abanyafurika. Amahirwe y'ubukungu muri Afurika. Mu gihe Amerika ifite ubukungu bukomeye ariko bushobora kuba bushaririye ku birabura, Afurika irimo gukura cyane mu bijyanye n'ishoramari. Ibihugu nka Ghana, u Rwanda, Senegal na Gambia byashyizeho gahunda zituma abirabura b'abanyamerika bashobora kubona ubwenegihugu cyangwa ibyangombwa by'ubutaka byoroshye. Ubuzima bworoshye n'ubusabane mu muco nyafurika. Mu bihugu byinshi bya Afurika ubuzima bushobora kuba butavuna kurusha muri Amerika, aho ibintu byose bihenze. Ikindi kandi ubusabane bw'abanyafurika mu miryango no mu mico itandukanye bituma benshi bumva bakiriwe neza. Gahunda za guverinoma nyafurika zashyiriweho kwakira abirabura bifuza gutaha. Ibihugu nka Ghana byatangiye gahunda yiswe The Year of Return nk'uko nabikubwiye ruguru.
muri 2019 igamije guhamagarira abirabura b'abanyamerika gutaha. U Rwanda na Gambia nabyo byashyizeho uburyo bwo gutura no gushora imari ku bazanye umutungo wabo muri Afurika. Inzitizi zihari: nubwo hari abirabura benshi bagaruka muri Afurika, hari imbogamizi bahura nazo, kuba batari bamenyereye imibereho ya Afurika, kumenyera imiterere y'ubukungu n'imikorere y'ubuyobozi, kwangirwa ubwenegihugu n'ibihugu bimwe. Iki gitekerezo cyo gusubira muri Afurika kirakomeza gukura, kandi buri uko bukeye n'uko bwije birashoboka ko kizagira uruhare rukomeye mu buzima bwa Afurika no mu mibanire yayo n'abirabura bo hanze. Kugaruka kw'abirabura b'abanyamerika muri Afurika bishobora kugira ingaruka zitandukanye kuri Amerika, haba mu bukungu, muri politike no mu mibereho rusange. Icyambere, igabanuka ry'abaturage b'abirabura muri Amerika. Nubwo umubare w'abimukira bagaruka muri Afurika utari kuba munini cyane kugeza ubu, mu gihe byakwiyongera byagira ingaruka ku mibanire y'abirabura muri Amerika. Bishobora kugira ingaruka ku rwego rwa politike, cyane cyane ku bijyanye n'amatora, kuko abirabura benshi batorera ishyaka rimwe cyangwa bafite imyemerere imwe mu bintu bimwe na bimwe nyine. Icya kabiri, igabanuka ry'ubukungu bw'abirabura muri Amerika. Bamwe mu bagenda ni abanyabwenge, abashoramari n'abafite impano zitandukanye. Iyo bagiye nk'uko rero bigira ingaruka ku bukungu bw'abirabura batuye muri Amerika, bikagabanya iterambere ry'imiryango yabo ndetse bikagabanya umusanzu batanga mu mishinga y'iterambere ry'abirabura. Icya gatatu, ihungabana ku isura ya Amerika nk'igihugu cy'amahirwe. Iyo abirabura benshi bahisemo kuva muri Amerika kubera ivangura n'ibindi bibazo, bituma isura ya Amerika ihinduka ku rwego mpuzamahanga. Bishobora no gutuma ibihugu bya Afurika n'indi migabane bibona Amerika nk'ahantu hatanga amahirwe kuri bamwe ariko hagoye ku bandi. Icya kane, igabanuka ry'abashoramari b'abirabura muri Amerika. Bamwe mu bimukira bagenda bajyana imitungo yabo muri Afurika aho bashora imari. Ibi bishobora kugabanya ishoramari ry'abirabura muri Amerika, bigatuma ubukungu bw'iyo miryango budakora cyane. Mu gihe abirabura benshi bakomeza kugenda, byatuma ubusumbane hagati y'amoko burushaho kugaragara mu nzego zose z'ubuzima. Nubwo rero umubare w'abimukira ukiri muto bava muri Amerika nyine, nyamara mu gihe iki gitekerezo cyakwiyongera, Amerika yagira impungenge z'icyuho cy'abirabura bayo, cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu n'imibanire y'amoko. Ni nuko nshoje Mutama Kwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe. Uramutse ufite igitekerezo, inyunganizi mu biganiro dukora, ukuri kw'Imana amarembo aruguruye. Hano nk'ibisanzwe rero turi kuri Kwizera Rwanda Official, nta handi. Kora subscribe, share and comment, ibintu bigende neza, tuba umuryango mugari. Imana rero nibande bicyoroshye, ndabakunda cyane. Bye bye.